यमिस इमाम हुसैन बाप मुश्किल कुशा होस मगर वही अगर तुम मुश्किल हाजत सुना है मुश्किल वाले आप सुना कर तो या मैं वो दीवार ओ या इमाम हुसैन इमाम हुसैन ये कहवे ये सुन बाप मुश्किल बस आसान ये इमाम हुसैन तन्हा कुछ का कहीं मन जा बस फलो पूछो इमाम हुसैन ये कहवे नहीं मिसल सोये करबला कुर्ख के
बस बस अगर फकीर रियाज था दाय और खुशिय अल्लाह अकबर साल का माच ये तनहारो लिश आवाज लिश अकबर लिश कस वकामुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाबुल तो बड़ बाबुल और हस्ब पास Şu sayıdan raslas bir. O siyat bana sokayım
Ya İmam Hüseyin Mahmut. Orayı da var mısın? Orası karşımdaki sabır. Orası karşımdaki sabır. İmamış İmam Hüseyin'imiz. Reşi mübarek siyah. Geçiresi siyah. Geçiresi Muhammed Hüseyin'imiz. İmamış Reşi mübarek siyah. Ama yeni tüver bu. Neden nasıl? İmam Hüseyin'imiz başımına İsmail Hüseyin. Hüseyin Aleyhisselam var. Cenab-ı Abbas Aleyhisselam şanlı. Başımız Ordustan. Nada Grad. Nazahtan Hüseyin Aleyhisselam. Aydınçın Hazreti Abbas Aleyhisselam. Çeşim armışından dışarı. Bağlanıp bu çizgisini nasıl tek olmadan İmam Hüseyin Mahmut yavrum ne bu ne kâr
İmam Hüseyin Karen boy. Barbuş Mısır. Ne gol yara. Kasibutu ah. Bu mağdurun tronas. Zaynabas. Cenab-ı Hak aklımızı vardı dua kar Zaynabas'ta. Dabanos mihayferu İbn Zada Yakun Muchas gracias.